Kubor nakaslem jong unongsan hima. Samla Alasman Shangder, Arpulai Senam Kerta, Nakashnong Purja Utwar, Southwest Khasi Hills District, Namar ke Jingbam La Asuk ki kimi ki kpa, Ban Kershan, Bat Bat Pentiet ki kat pulih. Uniu Samla ke Jingkut Lat, Ban Se Ban Wat Jingrap, Nau Inong Ilam, Jaga Hill Farmer Union, Uba Komanda Shangplang, Ban Pentiet ki kat, Nakamta Bo Nyele ki exam jong Samla Alex Man Shangder, Uday Ukun Jaga Kong Helenda Shangder, Bat Ba Welding La Jerwa, Bat habai keren berkilat patai kebor. Ulai tu bawa mentah udang puli yak BA Hasngap Sings Im College Makarwat. Henry nomor bawa mialat pantiet ikat jong artat ke exam ru kalajan uman se ban panji rap no ba komanda. Lai tu ru banadu badang red. Udan ki jing ang not ban puli lawyer. Henry nomor ke jing duk bat ke jing mamla syu ki kimi ki kpa ban kersan ulah ban subetang no ki jing puli Hasngap Sings Im College. Nakaliang ba komanda Shangplang. Habai keren berulat patai kubur. Ulapan pau bahak habai day begini ke jingja kuat ban pau pertai hakilat patai kubur. Henry namar ke jing sengokia halor ke jing her jong puli putih hapok ke jela hakaba buana kisamla no kenong ki ban sange no ke jing puli jongki tang namar baki kimi ki pa jongki kilong beduk. Nakaliang jong ulabu ke jing kerpat ya ke sarkar baka day ban taulat ni perkat kerpang ya ki kena nong kendong nakamta ban pas skol a ya ki hadu bakena dep ya ke graduate namar bonsen ki kena tang namar baki miok ban siya ka by class bat miok ban tiet ki kat ki ha ban ino ke jing puli hakani ka sengi ba komanda ulayo ru ban IT ya kini ki kat syau ni usamla ringkat ki pisah hakini sisya kani kamdari than ka khubor hakaba ni niok ban jing sya ngam dakwa than le se ban ong ban ai khubor ya ka ba kum kan ka jingjia ka ba long mentakasi la ne kan ka function ni la ban ong mentakasi dan rei kawi kabanga la kwa khnang ba pintip lengba kilat thai kubor kolong ba ngadon ke jing sukhya na ka benta kumno ban kintiu ya ka education ya ka pule ka puthi hakane ka jilla ka jongi nga thrai dangshan kadon kawi ka video ka ba lada phio i ngala pelaj lengba ka YouTube like lengba nong sain himaro banga kren hakabede ka jing hyar jong ka jilla ka jongi Syatraidu hakabede bat ka education system haka jela ka jongi. Tekani ke ini function barit mentakasi kadai haka jingya dei bat ka pule ka puthi. Kalong ka basngo gendet haka wei kaliang namar hoit na kaliang junga ngadai haka juk kapor kum unong sina film ngadai haka juk kapor kum noyalam jugini kinorap kani ka Hills Farmer Union kibun ki batek singa hapo ka WhatsApp. Hai, halo, kumno, filong, kumno, pitai. Kamtam gini kisamla kibun haki batrua ban akflim, banyo akflim, bat nga. Te ngamju reply. Te uni usamla ru ulah sedang ban teks singa lah kumba arnai lai benai ai gitu. Te ngamju pushe mai ong hai, halo te gitu te filong normal ba teks. Ten ri haki ni tayo baladap isu ong kensan nga sar sobha pen pentit kot. Te kata kah kelalong strike di kejabing jonga ngajubab nak mar-mar ke namar balai ngai la deru ngadai ukun uba wan nak yang gesem ke baduk bat ngayo ban lik pule ngamlik pule jengai tam ngalap pendep dikri ndrai ngalik belahi le se ime ipa jenga la da kitri sitom ru yalahi malu malaban keng ndrai kempoi sidu syata tengah haban belahi naman gibun ngut ki sipara ke jong nyebun ngut sipara tengah haban lik belahi ban yo ban pule putih te kapelong inga dengan keli kai ini usamlah te ngong yetu kendiat sipang jongpi ma te ilabatai ba ya kendu jing hakabede ban kapule putih te la sepi sakuli na i khamsibet te ngala persyang te ngasu maka de jing sya ngala perkhat ba le sai ka jing thok ma uchi le sai dan ngong sipun thet na pan pisar nem tai te re inda la reply nga ngasu ba kalong genuine te harin kata ipha ban thet inga yaki arteli ki kot namanta banyo pule mentai ile eka hijing syai khamyo le school show namar myo le class show namar kajing duna hakayo kakot dan re imat ilala ban siu ya kataka hadu ka 6 semester na something like that re ya kani ka yele ro ka 4th semester begini ki kot kedi ba mati ka 4th semester ba inyo ban appear kani ka exam te nakling junga ngakwa ban ongkuni kum ka Hills Farmer Union ki bun ha ki kunjungi kinorap kiba duna ha kayo kakot te sakawairu kumbak ong beng pi ba kadon kenika
jing penmi ya kaneka grading index in term of education ka Meghalaya ka jungi kalahir syatrai du te ngasngo ba kum ka union namar ki babun ki khun jungi kinong rap haki jakanong kandong kapta mini ki por lockdown ta kila bun kila tight no ya kaneka jinglek pulia namar ka lockdown te ngakwa banakling jong hil somi ma union ba ka government kadiban perkhat ban ai free education hadu ki graduate level hoi kadon kini ka yakini ki khna ki bahapa kumno le se ka ban long BPL lah ne torkom kadiban consider ban ai free education hadu ka degree level ngim kwa baki khna ki ba thrang si ban le school tang namar baki myo ban siu by class tang namar baki myo ban thit kwat ki hap ya ka ban sangya no e ka jing pule namar ka gift ka ba kum ki mi ki pangila ban ai ki khon the best gift that any parent can give to our children is education. Te ladang ngimla ban ai ke education ke ipat ngin ai. Lada pi ayo kun ile sewat silak arlak san polak ru lada umbiang ka jabing ulaban. Kala ban lut no bisa. Nri lada pi ayo kun da ke education ka pule puthi babiang enam laban tu iu. Da pi pelaj ha no ka jekaru. Laba udon ke jinang start ulaban im. Tenri klem ke jinang jing start kan syukur no le setang hikikam bala. Nah takadaw education kalong ka badon kamha ka government kadiban consider ban ai free education ya ki khun jungi ki nongrep khamtam kiba dunaha kayo kakot ti nakaliang junga ngan kwa ban IT ya kini kikot ban kidbok riang ni usamla un kini don artli kikot bu unyo kam dei bang kwa pan i ya boong ipi ba kwa pan i kubor syapang kata kajing ai there's nothing but this is a good example for any student who is a child of a farmer ba umdai ban sngu le rany ban ong basar pentit kuat lade ki perlo bat nga kenturu ikitu kiba don ya kataka mensim ban yarab ya kiba kum kini kilong yeng kin pej kin ai ki jing yarab te nak tarang ong kani kan ka example kum kanuksa but kendai in term of kini kam songdor ye kani kam songdor ngathi di kini kam songdor hawacha kibaduk kala rem kendai namen ta junga ini imlong dengan IT ya kini kikuat honi usamla bat rengkat bat bisa kendiat nang inyo ya kaban inyo ya kaban pendon kam bat khamtam bat in ya ban pule ban exam bat khamtam bat bai sha kendiat sai bat ni nam ta jo kiu ya fisik clear dum jong kanam kibun kiriu kraw kenekas perthai kiwan na kaying baduna kayo kakot Barack Obama, bari presiden juga Amerika. Umdai buwan na kaying babet ke babian. Uwan na kaying ke baduna kayo kakwat, bat kaying ke long bat ke kemi par kemi syong lang haju. Upa ijo daitang unong syat, yakni sipai, kuk jeng sipai. Nakajing tre sistem ju kelalong presiden juga Amerika. Narendra Modi kumbang itip. Umdai bawan na kataka ying gasem kumbang itip ng batkor kiyong tau chai wala. Dari kelalong riu kau juga pertai. Dengan kuat bentu yapi bala da fidon kanu ka aims haka jingim ka jongpi ban pule kanom don kata gumangal ong ka jingdu kanom la ban khang yapi ba pin poi seklar dum jekanam namar ba mentale ni kidon kini ki education loan lada lang khaban pas bha ke ada pi kuat pule doktor kila banyo kata ya kanu ka kam pi kuat ro haba fidon ka thongam pen lejing mo thangta bang kidbok ruang yapi bapin le phai ni exam bat ya ka aims ke jong pi ban pun urlong kata bat nga kenturu iki para samla bakin sim ni nduk sa ba jong pi bakin dai ban shu ri no ban ong oi mai pa mla shu ban thikwat nganam le school shu em ka society ke beri ku jungi ke di ban yarap ya ki samla ke baku mapi ada ki don kum sisa mapi ke ba kwa ban kuliah ndai kitu ki ba ong ban shu le kai ka tu ngam ong ta ndai ba thang sisa ngasu thu pi kwa ban kuliah loya kentu yapi bapin pendap yang kata gaji kuliah bengai scam bapin ngadon gaji kermen I'm very optimistic that people pendap clear ya mereka yang kejumpi Alisman Sangdiar nakasnong hotjuut wat tinga chem jenjar hak cunga sem ban pule putih deh hakaliang ka pule putih yang dengan kuat ban pule ban pendap ya jong pule bat kawing akwa ban pule ka loyar le ten rai ha chung ha sem ji chem jenjar ji aduk ji aye re long
cila rete ya mai wa onan jong pawa banyak yang banyak ya te tadau ngacu da de pula te ongala de ban pule loyar nadu bangala ja kelas 12 ten rai la riban ayat ngacu di teng no ya KPA tingap teng KPA mentang ala ya le ya ka 6 semester te ya ka 4 semester wa nga phatiat kon hausan na marbu ngas nyau chem jenjar te sa pentit kon no dansar namar bu nong thit berlajong wangas nyau la arite bunga thit bereka 6 semester ikon bunga la thit te tawang ong dade bula de pekane KBE ongan keren ngan persel thu ya mai ban ngan wat i lat jong arab bangan pendep ya kataka ayah ka bunga tran ngaya ban pendep ya kataka loyate bunga kwa ban pule cici anci phongot san kan tesan cenang long tawaki tiki we tiki ya di parala tay mende skor start ngalem awe para hado kan bok hado ka chu en asar bat bro chu pa skori bro tao mấy pa kia tại jong pa chu ya bala kan pujo nga chaji sar long sa awe wa nga chu nomor pon jong sar komander yang nga chu nomor pon jong sar ling ba ka WhatsApp group jong kata ka HFU tinga chim dok dan tenemar pun tanga ong long kawe nga duai hoble ong ba ai ba kajong kerpat jonga ling ba ai sar komandar sang tiang ba lada kalong kalat mo lada kalong kataka ayu ka ba uble pun singau tho i sar komandar ne kamut ngakan ben bangan yo kin kataka lat jingerap te kawe ru nga i sar ba i long idon te kata kajing kit kli te na benta jong ki dong rep ki ba sem jenjar tata